محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أنا بيا دندانغال جولبه هتي يانكوبه يبي يانكوبه فوف أنبياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أن فوف من جوري مو أن كدي أن فوف إن شاء الله كدي مسجدو أي أنا كوي أن كوبر والندر زمان دون نكو ينتي فوف نحط جيني حالة شفتني هذا بلا جول كد شفت رام بابا كدي قولوا لفريل وسهانون ينتي جوني كو أسكال نون كو سالون دو تاتبورو الشال الإسلام جيدي كو سالون تاتبورو الشال الإسلام جي أسكال ونسالو دو تاتبورو إن شاء الله تعالى. يون نون تبانجي ريمرو تبانجي مذهب من مذهب مالك ونبيركو كل ما يقتات وما يدخر kala ko wawata wonde nguura tawana wawa resede wawa moftede masalan ɗum ɗon woni to banggue mabɓe kamɓe ɗum woni asakal. ɗum noon nawori tan gaweje men ɗeɗo ha ɓuura raɓɓide tan gawri ñinde ko bandi sammere foti ko sammere saride foti ko sammere rendude foti ko fortine dow foti ko hofotonde ko sammere tan. Sammere kam ko leñol gotol tan ko nonne kadi ko wambata mun makka ɓe mbiya makkaru ɓe mbiya tubaño ɓe mbiya ɗum ɗo fof kadi ko leñol gotol. kono noon kadi ko faate suuna en maaja en ndemiri en fof ko ɗin leƴƴi fof ko bandi leeɓi nde waɗani leeɓi ko leñol gotol. kono noon suuna rendintake e mbayeri walla ɓe mbiya ñinde ko rendintake ko asakal ngal noon ko ɓusuɓeje 5 hamsatu awsuɓin ko noon nelaɗo wi sallallahu alih w sallam. wasgu noon wiyete wasgu ko 60 muudo mataw ɓe joguino sakuji taw sac o nawata ko 60 muudo. ɗin ɗon sakuji 5 majji ɗum woni 3 muudo. 3 muudo sunna noon muudo ganduɗa eɓɓodirta koye kiloji 2 to fuuta noon to gummiɗen to ne wiye ko mbiyata toon muudo ko ɗesata wade kono kiloji 4 ni. to pot 12 ba mawɗo o on ɓe mbaɗata 2 mum goto wiyata ko hamdat 2 woni muudo e leydi ɗum ɗeɓata wade kono ɗum ko muudi sunna 2 ndenni woni muudo ko wiyata fuuta. tawi noon ko ɓe ɗin toon diwanuji 50 temedere 50 muudo wonata asakal. tawi noon ko muudo sunna ngo noon ko 3 muudo woni asakal. so tawi dañi 3 muudo asakal ɗon tuggata fay dow. hay sinno noon ko muudo wooto rewi hen hay gon muudo aska ɗum hay sinno ɓettirat koppuji 9 fof ko an jeeyi 10 o ko asakal walla kasuji atay walla fof lima 9 ko an jeeyi 10 ko asakal. noon mbatta 3 muudo ɗum woni asakal. ha yimɓe ɓuura famde ko mbiyeten ɗo 50 ko 50 maaro nangen ɗum mbaɗen hen gawri muudi 25 ɗum haɓɓa muudi 25 ɗum woni 50. ɗin ɗon mbaɗɗi 25 ɗi 12 majji asakal ɗon ɗum asakal ɗum woni askini 12 fay less askinani. so tawi noon sakuji goɗɗi ne goodi ko sakuji farine ɗin ɓuuri mawnude ɗine mbawi nawde 30 muudo sunna ngo. ɗin ɗon sakuji nawo 30 ɗi 10 majji asakal timmi hen saabi 30 laabi 10 ko 3 muudo. ɗum noon liɓata ko sac goto keddotoɗa sakuji 9 ɗi ko laaɓɗi. so tawi noon ko muudi 25 ɗi ma wona 12 50. ɗin ɗon 12 50 noon poɗɗa libde hen ko 30 muudo holɗum 50 goto e muudi 5. 50 o so wiya 12 ɗi heddoto ko 12 battude 12 o kaɓɓita ɗum itta hen muudi 5 yanta 50 o woni ɗum way. to banggue guertene sinno koɗe koɓanoɗe ha heddi geeƴi hande gawri nde fof ko ñawara wotere mbatta tan ko muudi 3 muudo. wamma ɗo noon ɗe koɓa ɗo e seere men ɓe pammini en tan ko yen pees ɗum. to peesama woni 600 kilo 600 kilo ɗon asakal tuggata nawi ɗum fay dow. tawi ko 600 tan dañƴa jaltinɗa ko 60 kilo ɗum woni sappo ɓalngal. saabi 60 laabi sappo woni 600 kilo liɓata ko 60 kilo 60 kilo liɓata. e ha hande kadi ha ɓeydo kadi famede so hoddirama dañi emballage uji 10 woɓɓe mbiya siseluji 10 tawi a peesi hen emballage fof ne waɗi kiloji 60 nden 10 ɗi timmat asakal liɓa hen goto. so tawi noon a peesi ko 50 tan hawri emballage fof 50 kilo nden ko ma daña emballage uji 12 ɗi dañata nde asakal waɗɗo hen. eyyi so tawi hoddirama no wano wade fof kam sa dañi emballage uji 15 walla ɓe mbiya siseluji 15
hay sa peesani hay sa ɓetani so ɗe keewiri ni tan yaltin hen emballage e feccere sabi sappo ɗi liɓat emballage goto, joyi ɗi liɓat feccere won sappo e joyi. sa dañi no emballage uji nogas yaltin hen ɗiɗi asakal, sa dañi emballage uji capantati yaltin tati, sa dañi emballage uji capannayyi yaltin sakuji nayyi, sa dañi capan joyi yaltin capan joyi, ni tan yaari sappo foof liɓa goto, sappo liɓa goto, sappo gadana o no sappo ɓolo ɓolo o ɗum woni wonirta asakal tan tawa hen goto foof ne peesa 60 kilo. so tawi ko peesata ko timman 60 firti ko sappo ne famɗi. kono ɗum fof e wonde noon so a peesoyani a ɓetoyani a dañani peesor aɗa ñani ɓetirɗa, sa dañi sappo sa itti goto a waɗi asakal basi ala ka darɗa jeenayi basi ala, kono ene yooɗi sappo ɗi mbasa timmude, ene yooɗi saabi timmirta tan tawa hen goto fof ne wona 60 kilo e lenon ɗe kewani yettoya toon, hewani yetta 60. kono sa peesani a ɓetani a ami ɗum wadde so tawi a itti emballage goto tan a totti asakal haddarama jeenayi, mi sikkani kam saɗa wiya won a waɗi ko boni. eyyi ko noon ɗum wayi inchallahu taala. eyyi ɗum kam ko deftere nde wi noon ko defte ɗe yimɓe fof ndendi ɗe, aduna o fof rendi ɗe, ko ceerno haalata ɗo ko deftere wi noon ko ma lappe serta e ñaande nde fuɗɗa askede. kadi wiya kadi ko capanɗe wiya ko 3 muudo, 3 muudo ne cammeje ne gon 3 muudo, 5 awsuqin wal wasqu 60 saa, 60 mbiyatnomi ko ɓusuɓeje 5 won asakal, wasqu fof noon ko 60 muudo, 60 muudo laabi 5 ko 3 muudo. so tawi a waɗi cammeje ɗum ɗon a wawata famde, tawi ko cammeje anda timmi anda timmani, anda ko ɓurti anda ko manki. ndeke wadde neɗɗo yo ko yo laɓɓin, yo gollu laɓɓina golle mum. eyyi so tawi neɗɗo kadi askani tooñi hoore mum, sabi ko salɗi l'islam o liɓi hen saldu woturu, caali noon so tawi saldu woturu saami tan caali ki bonat ko yirbat, eyyi ɗum noon moƴƴani makko. asakal so ittama tottete ko yimɓe jeetato. Allah tabaraka wa taala ne haali ɗum to suratu tawbati o wi caggal audu billahi min alcheitanir rajim innama alsadaqatu lilfuqarai walmasakin wal'amilina alayha walmu'allafati qulubuhum wa fi riqabi walgharimina wa fi sabilillahi wa bini sabili faridatan min allahi wallahu alimun hakim. Allah wi tabaraka wa taala asakal tottete asakal ko yimɓe jeetato, ko holɓen hatujinɓe woni jogiiɓe ko yonata ɗumen, oɓe jogee nguura kono timmintaɓe gawri ha gawri. eyyi soɓe lappiɗe gawri maɓɓe ñaami ndi gasat hakkunde gawri artude, on wiyete faqiru, omo jogii ko yoni kono yettintamo, on rokka asakal. o rewni hen miskineɓe, miskinu noon ono sakkiti haalde kono o ɓuri tampude, on ko ñallal hannde ngal jaati kaccari hirande bottari ne wawi taw ɗum timmani boom, ala kaali kam ñalawma janggo on rokki asakal. wal amilina alayha gollotoɓe asakal, ɗum noon ko nandi e l'islam taw ne jogii laamu ne yamira yimɓe gaddoye asakeje, gaddoye gawri ɓe ndendina ɓeta mbaɗa sakuji ɓe ndima, walla gaddoye nayyi gaddoye to gaddoye ga, walla kontoɓe ne calcule ne kaɓɓa ne ndondo woni gollotoɓe hen ne rokki asakal. ko noonni kadi so enen kodde heefereɓe ɓe ɓatti en itten asakal dokken ɓe ngam wownade ɓerɗe mabɓe beela ɓe jiiɗa l'islam ɓe naata l'islam. ɗon noon ene nannora ɗon naɓɓe l'islam tawi ko koɗo e l'islam jarabi ne heewi arde makko o dañ caɗele o rokke jawdi asakal beela mo tabbita wasiyade. on ko noonni kadi jiyaɓe yiɗɓe sottade maccuɓe Allah, maccuɓe ɓe ngannduɗa ko halfaɓe, ɓe koɓe julɓe moƴƴi ɓe naati l'islam ɓe beelama ɗum, foti halfiɓe ko julɓe, foti halfiɓe ko hefereɓe. sariya ne yamiri soɓe jiiɗi wallede rimɗude, aɓe jiiɗi rimɗinede ɓe gara ɓe dokke asakal ɓe jaaha ɓe ndimɗa, walla koye men jaati jehen cottoyen ɓe ndimɗinen ɓe a faami. wal ghaarimin e reweteɓe ñamale, julɗo kadi ñamliɗo ñamade daguide, ñamade gawri ko ñaami walla safara walla koltu galle makko walla ko nandi hen, ñamade tan daguide e l'islam o ñamli hen sariya ne yamiri so asakal ari o rokke hen o daña ko yoɓiri ñamade makko. wal ghaarimin wo fi sabilla e jihadi, yahoɓe jihadi noon ene nannora ɗon janggoɓe e janguinoɓe, ɓen ko jihadi goni. sabi jihadi hanki o ɓe ƴettano silameje o naata e guure nodda yimɓe e l'islam, soɓe caliɓe kaɓe par la force, soɓe poolama walla hen sahaji ɓe jaɓɓa gila ɓe kaɓaka, ɓe totte almudu janguinoɓe diine mabɓe. ndeke wadde en gandi jihadi biyeteɗo o ko jogiiɓe silameje ɓe e janggoɓe e janguinoɓe ɓe ndendi fi sabilillah dokke asakal kamɓe fof. ko noonni kadi e ɓi lawol
wiyete ɓi lawol ko ɗanniyanke garɗo ɗo e wuro he walla mbiyen garɗo e saare he wiyen ko ɗanniyanke ne paani paas ummi ko nokku maani ɓe yaha nokku maani paas makko no manki walla paas makko mankani kono manqueɗa jooɓaari amo rokke asakal ko wallitori ɗum ne kadi ko Allah yamiri o rokke amo rokkiri noon gotel e gettati tawa ɗo are men ɗo joni ko baas ɗo ala ko jogi wuro maɓɓe kadi saare maɓɓe to jeeyato kadi ko miskino toon amo rokke asakal wona woni goo ma walla ɗo woni ɗo ko baas ɗo kono wuro maɓɓe ko gala mo jogui tan jawdi o dañani kadi mbo ene ñamlambo ɗo so dañi mbo ene ñamlambo so hooti to maɓɓe to maɓɓe to o nelda on kaalisi mum so dañi on o dañani on mbiyatnoma dañani mbo e kooliɗomo mbo ene ñamlambo amo rokke asakal wona won ɗiɗi wo amma noon ɗo ko miskino Allah ala ko jogui kono to maɓɓe to wuro maɓɓe mo jogui ha heewi o dañi kadi ñamlowo mbo haw hoota o nelda kalis on o rokketake asakal yo yaa o ñamlo so hooti o nelda so tawi noon ko ɗo ono gondirɗen ɗo e ceerno men ni almuɓɓe joguiɓe ceerno mumen ne goni almuɓɓe ne goni caggal ceerno mumen asakal ngal so ittama nawate koto makko so nawama toon ko kanko feccanta en totta miskineɓe tawi noon ko julɗo tan gonɗo e ñawore hoore mum ala hono on ɗon ceerno an sa itti asakal ma an toppitto asakal ma no yettori miskineɓe sa welsinima hangal taayi ngal boni ngal yettaki an rawate ñamani te kadi sa itti asakal kadi ɗon e ɗon nawan miskineɓe sa welsinima hande janggo ha cumu yani hen walla wulɓe jani hen ko an bonira wona asakal wona miskineɓe a ittaɓe e jawdi ma lamdi ndi joɓa asakal ma batten hen hakkillaji men no fewi sa itti tan ɗon e ɗon nawan dow men eyyi so tawi noon goddirama ko ɗo nawate koto ceerno en ko nande noon e asakal muddu korka so yimɓe koori ha korka maayi gawri ndendinteɗo subaka ñande julde nde ndin rokkete tan ko ɗiɗo ko fuqara en e masakin toon heɓoyta jeetata no wonno ɗon e kadi ko asakal ne nande ɗum ɗo eyyi ɓen ko miskineɓe tan e fuqara en ɓe ko ɓen dokkate ala jeegom e heddiɓe to ɓen ngala ɗo gueɗel eyyi ɗum noon min calmini min juurima wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh musidɗo moon Hammadi Diallo ɗo e Madina Gounass min calmini min juurima on jarama Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada